Kabalang Unitarian hene kesengi kelaraki yang jintap sispa aprasnem jongka dak bapenlong yang jengesang bat ru kiwe program hak yemani kebadan halaban bakumju ru anong thumai bat kiwe ya kete jerke laju penlong manusnam nadu belaseng ya kan nadu usnam khapraspa aprafnyo dau hajam ke sourcing lingdo longbri hak kete jerke lai simbentar kiwe kinhun yam balawan saki de kipai rungen hak ne kesengi ke sarkar kal asyuri kerpang ya kinong te sarkar kum kejing buram ya kene kesengi kerpang jong kirunget Unitarian kajing le niam hanong thumai kalong ke basong kun bat song blei da kajing simbentar sirhem jong para banget haba pen priangi kintin kintukun pam Reverend DP Pariat Ubaderu President jong ke Unitarian Church of North East India ulakhot laweri kipai renget baki de benlong ki bakulut museum bat men pendu no ya kajing khim jumut bat kajing perkhat tang na kebenda kajing mentoy ya lade ulah kenturu bakum kipai renget bagi de ben penrung ya kajing sengau para bat kajing ya burom iwe pat lapin syongkun da kajing ruai na kan hon jong sang samla Unitarian Church nong thumai bat ya kajing le niam ha kan sengi lapin ya dai ba bin yang ti bat Dr. Mrs. B Nongbri namade ha kan sengi kispa aku prasne menshwa la seng ini gabalang da wabu hajong resourcing hajuai antara nan kerentang rektin kasih nami i bandan da kiwe bat kiban rusu tu rektin anniversary kawan bakalet mana kesnya bakani ke pensisha bakapor kalanania ke jingwa anniversary jungi ke khot yangi bangin nangroi ha ke jingin bat jingha bat nin penshai sha ke perthei da isyarat ki jungi bamut bakiktin bakikam jungi ki dei ban yalap ya ki jingi kai kanyam jungi Orang ni berin, kumnungin Kenya ke jingnang roy jongi. Kumnungin Kenya ke jingnang roy jongi. Atungin Kenya ke Islam. Awat mentan ladap sispa aku prasnam. Ningin Kenya ke jingbun ki balang haki jakar beper dengan gali ke jongi. Ni dah ke jingbun ki parabagi. Ni kan nujur ki samlang ila punya tok intiu kurim. Bat kan nungur ki kunlung ila jer. Bahkan baptis mana kesana. Abapai syak ini kita berkomken ya kejing nangroi nishem ba nimshem lah sa haju. Hendai ngaso banong baka jingken ya kejing nangroi ke bangihap ban shimkia kalong katnung ilala ban ai ya ketiga mon ketiga diam syaki para benriu kum kabalang. Kanumut ki kun swet ngila pendak penjang kanumut ki basyat ngan bangila ban besar bat kanumut ki kena ki badula ila ban yo yang ikala ban beteng ni kejinang jingsta habapai syakani bentar lu ka ai musim ini namar mitip bangiyai persyang ban syakri ya ki para benriu bat para musim hak ini dibentar ini kum kabalang ngale bat nidang yaile ya shibun ki jingle isnain yek badan kam yek jingarap jongi lengba ki jakari kun swet ki school bat ki dispensary jongi
Ya, ini ke angkat Shispa Prasnam anniversary jom papalang militarian angin po prilog si Jumi. But the team kalong ba menong kibaya Asia ya kejunget niam but menong kiba tulur aku jibut. Natrai jadi kapor menta kapor kapertei kalapat kalapara kapertei kala mensau nama apa nakade kecing kim kapor hintre kantriang ya kiberi pak kita jenget dan ya kecinget jom kiberi pak. Dengan terakhir day kapor menta lalu dipek aku percaya kapor kambun sin kami kecing peniak kami kecing mensau kami kecing ki kami kecing bangun sungsuk sungsain nama apa kadai kene ba namtre ban burung bane ban ye kiwe pat kiba mandai akaju kecing ini nama no one is born a bigot. Then how did bigotry come about? You look at the child is not a bigot. The child doesn't believe in bigotry. Then who has propagated bigotry? I think we are all responsible for it. Target here, we are self-educated. Harus kasih speaking. I would Niko ada cium biruan makanyo balik kedua di Parungin kami kepala ini makanyo ayat sini mengalami ukausan narata dan ketiga-tiga benar-benar kecil yang resmi jom ditang Shispa Prasnam jom karena user angin berhasil juga nomor ngam diperlok tiba ia jangan mengai berikan di kapal barang itu perlu ngam terpiklah ya history yang berkemudian jom